Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-Сызыкча-TV.ру сайтында. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Иртәгә Рамазан гаете. Шул уңайдан бүгенге вәгазебез иң олы дини бәйрәмгә багышлана. Аны шактый тәҗрибәле дин әһле, Яшел Үзән районы һәм шәһәре мөхтәсибе Габделхамид хәзрәт Зиннатуллин сөйли. Аузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Элхамдулиллаһи раббил аламин вас-салату вас-саламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби әҗмәгъин. Bütün alemlerini yoktan var etken Allah Rabbimizga büyük maqtav hamd senelerimiz bulsaydı, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge hayırdığa selamlarımız, konularımız türünden tuktavsız salavat şerifelerimiz erişseydi. Hem siz aziz Müslüman hem Müslüman kardeşler, her barşalarınızda da mübarek gayet beyremi Ramazan Şerif ayının da güzel günleri ciddi bilen sizni tebriklep ötesimiz kile. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu teala barşalarımızga da ya Rabbim şu beyremimiz bilen bizge hidayet nuru salsın. Elbette gayet bizning için Arap tilinde beyrem İslam dininde bulgan kuvanışlıkın bu günni elbette indi erkin ravuşta Өзімізге тиешлі ризықлар білән ризықлану һәм bu күнні ғайетні әлбәтті матур шаралар білән өткәргә тырышырга кирәк. Bu шаралар безнең өйләребездән башлана, үзебезнең йортларыбызда матур тәмле ризыклар пешереп, матур табыннарыбызны төзеп куеп, үзебезнең балаларыбызны, оныкларыбызны җыеп, үзебезнең туганнарыбызны, якыннарыбызны чакырып, шушындай матур бәйрәмнең аның хикмәтләре турында да сүзләр әйтеп, без инде Коръән укып дуа кылырга кирәк. Әлбәттә, иң мөһим Рамазанның тақвалыгын табабыз. Тақвалык ул Аллаһның иң якын кешесе кылы булу. Алла Тәаләгә якын булсаң, безгә җәннәт тә якын була торган була. Дөньяда да безгә рәхәт тормышлар насыйп була. Шуңа күрә дә иң олы нәрсә күңел дигән нәрсәдә безнең сафлыгы, безнең imanlı buluğu, bizning dinge muhabbet, ihlaslıq buluğu, hem bizning aşık yolumuzni tanıp, to'g'ri yo'lda tayipilmaz, adaşmaz yo'lda yaşavlarimiz bek mühim. Mana bu bayram g'ayit kuni bizning Peygamberimiz Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de aytdi. Şuna göre de kim g'ayitga g'usüllenip, şista kiyimler kiyip, ertəgi namazga indi g'ibadetga barsa, anın günahları kıyılıp barır. Anın izgilikleri artıp taşıp durur. Hem ol cemaatke koşulduyken, şuşu cemaatte ol indi Müslümanlar ümmetinden yazılıp Allah Teala'nın bar sıla-u nimetlerine erişetirgen bula. Hem de gayet kin indi ol bizning bütün halk aldığında biz Müslüman ümmeti birbirimizge tanıştırı ko'rsatuvda. Hem indi elbette biz özümüzge yaxşı işlerimizden şahitler hazırlayız. Kıyamet gününde çünkü Allah subhanahu teala sorar iken mahşer gününde eyyuhel mutahabbine fiyye kaya benim rizalığımda sizin yakın dostlarınız, kardeşleriniz, kaya Müslüman bulgan kardeşleriniz sizin bulganları deyip bizning eylenimizge yaxşı dostlar bassa, hem alır aytsa, ey Rabbim, bu dostumuz yaxşı kişiydi, Müslüman idi, senin beyramlarini beyram etip, senin g'ibadetlerini ötep, senin dininde yaşayan kişi deyip, ulaqda
Allah Teala aytır, ey benim tilagim şol idi. Müslüman bulup yaşadığınız iken, ümmet bulup iyiştiniz iken, indi cennetime kirgiz dip Allah Teala gafu itilingen halde dip aytır. Mine şuna göre barımızga da bizim bu turmuşta yaxşı dostlar tabu için meşitlerge barıga kirek, medreselerge okurga jirge kirek, hem Müslümanlar ben birge iftarlarda jilışıp, birge dualarga koşulurga kirek. Şul vakitte bizning İslam dinimizning matur yaktı günleri bilen davamlı bulup, İslamның matur turmuşunda biz ruhi azıklar tavıp, Allah bize dava tavıp, şuşu İslamda şın Müslüman ümmetlerinden bulup yaşayılarımız Allah Teala bizge nasip eteyişek. Şuna göre de indi iller bizge, dünyalarımızga Allah Teala tanışlık birsin. Bizning şuşu gün turmuşunda king rizıklar bilen, şulay dinimizge ihlas, muhabbet hem takvalık arttırsın, hem tağın da kilesi yıl beyramlarımızı, urazalarımızı körürge, birge balalar bilen, anıklar bilen nasip etseydi. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mübarek Ramazan ayı bizge rizıkның, sunun, bir-birimizning qadrin bilirge, noşar gadetlerden arınıp, nefisimizni tıyıp, izgilikler kılırga, sabır, yumart bulurga iretti. Barıgızını da kilesi Ramazan gayeti bilen tebrik etip, sağ bullaşam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.